Hallo en welkom by 'n Nagskof. In Môre se Republikein kan jy oor 'n baie opwindende verwikkeling lees op die Rehoboth gemeenskap. Rehoboth hou 'n Afrikaanse hip-hop fees. En Amor McNabb organiseer vir die fees. Sy verduidelik, hierdie is haar manier om te probeer hoop terugploeg in haar gemeenskap. Dit is absoluut nie 'n geheim dat die Rehoboth gemeenskap getuister is vir al hulle jeug, vir al hulle jong mans, getuister is deur dwelmverslawing nie. En sy vertel, daar's baie van hierdie mans in haar eie woorde, sy sê hulle sit hier onder die bome. En dan sy sê daar's baie van hulle wat niemand het by die huis om mee te praat nie en gevolglik sit hulle nou maar onder die bome en hulle sing vir mekaar, verduidelik sy, om hulle gevoelens uiting te gee aan mekaar en om hulle stories met mekaar te deel. En sy sê onder hierdie bome op Rehoboth is daar baie talentvolle kletsrymers en sy hoop met hierdie fees om vir hulle 'n platform te gee en hulle 'n platform te gee om die verhoog te deel met name soos Jericho en Aiksa, twee welbekende kletsrymers en baie talentvolle Namibiese kletsrymers. En sy sê haar hoop is dat sy dit elke jaar kan doen, dat hulle tyd sal kry om 2 of 3 of 4 nuwe liedjies te gaan skryf en dan weer terug te kom na die fees toe en daai nuwe liedjies daar te kan optree en sodoende vir hulle hoop te gee. Maar sy sê hulle gaan nou moet beloof, hulle gaan van die bome af wegbly. So dit is Amor McNabb 'n geweldige opwindende inisiatief op Rehoboth, maar eers gaan kyk ons na John Roos, B2Gold se bestuurder in Namibië, wat vertel oor rekordproduksiesyfers vir 2024. So the ability for something to be maintained at a certain rate or level. Now how that fits in with the mine is, we all know a mine starts up and it has to shut down at some point. But B2Gold Corporation, B2Gold Namibia believes we want to leave Namibia and the Otjies and Drupa region and the site that we're operating in a better state than what we had found it. Okay? And this is through the sustainability initiatives which I will be talking to you through this presentation. So first going to talk about the 2024 financial results, which as Eric mentioned for production was a really good year for us. Then contribution to the government, and I really want to urge you to report on this. There's a lot of falsities and bad press out there that says that mining companies are not giving back to the country, and that is so far removed from the truth. We need to get the right message out there so that we can encourage more investment in Namibia. If we get more investment into Namibia and we get the right way of thinking in Namibia, our Fraser rating will go up. And mining companies will want to invest in Namibia, which is a low-grade jurisdiction, but politically very stable. Then I'll talk to the transition to green energy, our corporate social responsibility initiatives, and then post-closure vision. So how do we deal with the mine closing and us sitting with a large land package, all these assets, solar plants, our CSR project portfolio? What do we do with all of that? Is it just going to go away, poof? Or are we actually building or making plans right now for that to be active and sustained beyond mine closure? Good, so on the back of the 198,000 ounces of gold produced last year, we recorded revenue of 8.89 billion Namibian dollars. That's record revenue for us. And from that, we paid 2.35 billion direct taxes. So when I say direct taxes, I say corporate income tax, royalties, export levies, and non-resident shareholder tax. So the dividends that we declare to our 90% shareholder overseas, we pay a 5% tax on those dividends, and that's really part of that. For 2025, we're looking forward to 175,000 ounces of gold being produced, midway between 165 and 185,000 ounces, at an all-in sustaining cost guidance of $980 to $1,040 an ounce. So you can see that where the current gold prices are sitting at the moment, that means significant profits and significant contributions to the Namibian economy. Volgens die meteorologiese diens van Namibië en soos wat ons almal getuies was Maart 'n fantastiese reënmaand vir Namibië. Ook wat die seisoen, die reenseisoen aanbetref, sekere dele van die noordweste
wat so afgeskuif het na die suidooste het bo gemiddelde reën gehad. So daarmee saam het vloede gekom vir die noorde. Sekere van die oosstreke in die noorde het die Ufunja beleef, talle skole is gesluit, mense moes verskuif na hoër liggende gebiede, maar daai vloed is besig om af te neem en gaan nou na die Etosha Nasionale Park toe. Maar aan die noordooste is die Kavango rivier besig om te styg. Dit het nou al verby 7 meter gegaan. Dit is nou nog nie by die 8 meter merk van 2011 nie. En dit het so bietjie afgeneem, net so na 7.4 toe, maar die probleem is dat daar reën voorspel word verder stroom op, wat dan die vloed weer kan bring na die gebied toe en daar's waarskuwings gerig aan mense wat langs die oewer bly om op 'n gereedheidsgrondslag te bly.